siyazi ukuthi ubheke icela umholi wamaphoyisa, siyazi ukuthi uphethe uRamaphosa, kodwa thina njengoZulu besingeke singalivulela ibutho lamakhosi bezokhala ukugcina isilo bengabe besasibona. Yingakho mina ngishilo ngathi amaphoyisa awakhiphe ibhama ayibeke phansi sibulalane ngoyiqupha, ngoba uRamaphosa ngisho bekuthiwa uphume kuleli isango elincane bese kukho nathi esangweni simfu, ngoba mina ngu-3 seconds mina futhi ayikho into engiyisabanga. 3 seconds awuyinkunzi indoda, awuyinkunzi wena nyanga yami, siswe zonke zivumile. Dr. Mkhulu 3 seconds awuyinkunzi indoda, awuyinkunzi wena Professor Utu, sonke iziswe zivumile. Dr. Mkhulu 3 seconds awuyinkunzi indoda, awuyinkunzi wena nyanga yami, awuyinkunzi wena Professor Utu. Wena uyohlala uthi lungafomi, wena uyothula uthi lungafomi, wena uyothula uthi lungafomi, wena ungafomi ulomole. Wena uyohlala uthi lungafomi, wena uyothula uthi lungafomi, wena uyohlala uthi lungafomi, wena ungafomi ulomole. Ulamandla bese bephuma bejabula, usuyobonga namaqhawe baba, okwenzele wonke umhlaba. Ngoba bafika bekhula abantu bese bephuma bejabula, ukusiza abantu akuphiwe emazulwini. Wena nsukela ngisemncane wanakekela abantwana abancane, wona manje senjalo ndoda, ukusiza abantu akuphiwe emazulwini. Usukela ngisemncane wanakekela abantwana abancane, namanje senjalo ndoda, yizwe lonke manje selivumile. Lithi wenkunzi indoda, wenkunzi indoda, umhlaba wonke usivumile, iSouth Africa yonke isivumile, naphesheya kwesilwane bathi inkunzi indoda, yeah.